Kuliah beneficio season 4 te hakane video bade nomor ba kidon ki bakali ko bantip habede bakane ka DLED entrance test exam mo lanu kade ga tarik katno lanu yo admit card terter te gila kali kata te skwa on bersai habar kane ba kinsa penmi lingba kikot kubor bat pensayo hi kinotis ba da ilong ban download admit card te pensayo hi jingtip bat kinsa penmi lingba kikot kubor te nagling dengar dengan seperti berkata te yai am te habai de bat ki question paper mo kidon ki bakali te ki question paper ki barem ngada upload baro apo YouTube hi te kadon ke playlist sampai nakane ne playlist te shu ngabu lo kaling apo description na pila shuat page na apo playlist ke jonga ada tho itu jong DLED te pila ban page bihang tu ada batai kidon ki ba ngayarap ban pensof kendiat jong ke jingkeng te ngala batai ba kano ki ba one anda ka education katno na QE week subject katno kumna tater marba kada itang san pomax te baro kitu ki question ki bangayo ngala de polul baro te kabade jong kan ka latest arja ar posau ngaklem yo nomor ba kitu ka por ki klem ai re ka question paper bandra shakna te ki bat hi haki te himla are ban yo ka question paper jong arja apsau te gijingkali gilong kum tuhi tamba can change munu mala tamba kawan ka tuhi kitu gi previous question te gidon gijingkhen tok ki jiki khendiat tok ki english tok ki baro ki mix khendiat te khambun hi ka badai phanga education hi teaching te sampai bha na kitu gi question paper persang kum tuhi tamba one of expect bakin one bed thick kum kitu tamba kitu gilong tang kum page example dan dalam page nang tu pila page jingkali pila nang ban prepare lade bang persang ha iwa pulih ha la pikwa ban yo pulih ha kinegi daya ban yo pulih DLED namta kaneka 2 years course ma te senang ai pulih ha nang tengkre namta kane te ndala yo ya kata ka notice ban download mid card teri exam dengan sepentip ha wede begini te ka link po description ngalabu namta kini video lan pila wa choose simbi etangan hi kuliah